Чуваш патшалық гуманитария слогизен институтчен археологии пая чулдалы критип чевежезене подемлетре. Республика Ритвада районда археолог сем жиравежезе миртерне. Хальчень гурман чине абалзем дупна. Интересно типчевзем дуна. Виши эмергайла шинзем палах пача хурхтинжере бурна. Пин игибин жулгайра хритинже дромне шырожинже ядарлы шырав, типчевиші зене иртермезір білеймінде. Археолог семелі химазар азуну вырынзене, хула жумзене дипчене. Ешпер вырында темже гунда вишленмест. Смахран уладыр жуминже учуш вырынже шитиміршул шыравзем иртереші. Унда хыне евр археологи комплексы вырнашна. Ша вырында терлі дапхырда терлі халық бурынна. Чибілдершілі шербюжи выхынжи шолмы вырыне. Республики беде теншір беде кунбек вырын тубаймын. Палық шулдап хырынчен юлныскер. Унда вумбір вунегибен шулгайла шинзем бурыныне балырдащы археолог сем. Халихе чулдан дуны ишхасем, сунардан дыца гельне чержунзен шамизене дупна. Таваттымыш палық был, шувашкарынче шнербуш ялі бадынче керемет. Кереметре, кереметсене берунче тепчемень, археолог сем. Шамбада ку пиде паллы пулым дейбір, кыжалги, шак керемеде, шел булинде хура деген археолог сем. Шаратмадыдыны, терлі укшазем дупна, таты үтте авалге авалазем. Вғытра же бегенерен пағалықлы қадерзене сықлазақы вармамай болна. Унда темірден, пұғырдан, кемілден дуны ұқшазем, тұм чүлме кадықзем нумай дупна. Шыва вырынзенче дупны қадерзем вара темже емір иртсенде лайху пранза юлны деліндерет. Хошпар ябалзене қыдart мабылдарат бар. Ку шак варнар районжи, киви мазар, киви шывашынже тупна, піреміш емір вғынжи вилеждігінже тупна ябала. Она ибер футланы дырах, литература дырах, калмал дырат бар кандырдан изегиліне кунды халық сем. Она взем хайне еверлі ұзғырны, бұл кандырда чегір болны болзасын, кунда бұл хайне еверлі ту мережі болма бұлдарыны. Археолог сем балыртны дырах выдам емер ябалы сем чибілдерішлі зем. Волвығыда дешкерзен халық күнжіліне ежігіліне білме бұлад. Палық сем чилай. Чуваш республикінче шегебен балық вырыне дұпса балыртны. Өзенчен хожи арганца саланца бұрад. Шаунба выраға ямаза тепчевіші сем дуза әлгермелі. Республика Гларым Валли, Алексей Иванов, Татьяна Филатова, Евгений Анисимов.